Assalamu alaikum. Bugün Kırgızstandın, Jettuban'dın dostlarımızı 17 sentyabrga çıkıp atkanbız. Bugün şu özürlerde çoğulup gördük. Ekim 3 gün dostları çoğulup bugün dayanıklar yürüdük. Bugün ötüncü yıl şu Çolpanata şaharında Epodrom at meydanında dayanatız. Arkadaşlardan dostlarımız geliyorduk. Bozuylar tüvataz. Buyursa etenkiye dayandık. Buyursa жақсы. Келген қонақтар жақсы келіп алды. Ушул биздин достук, биримдик, ынтымак, эртеңки боло турган оюндарыбыз жакшы өтүп, элдин маанайы жакшы болуп, Жетидубандан келген биздин классташ досторубуз аман эсен келип, жакшы бир маанайда узашсын. Бардыгыбыз ошого чын жүрөгүбүздөн тилектешпиз. 85 сыйла. Omi. Arabi uşu soylatsanız maçlıklarımızı bırakın hayranlarımızın unutmak dostluktan var. Şimdi carpı cezbekinde dışlıklarını çıkarıyor. Unutmağınız Allah'ın berekesini versin, unutmağınızı bekemdeyi versin Allah. Daha da böyle oluşlardan çıkarırsın. Şu gele turgan konuklarımız safarların başsaldırılı aman esen gelirsin. Жақсы bir сый көріп берсін. Шынтымағыз өркін өсімді берсін. Қырғыз еліңіз желбірей берсін. Биіктіктері. Уже дарып әлет, 700-ді тыршылық болсын. Роман Ағатына келген қасына бапына. Allah seni unutmakta oldu. Kur'an'da sırası olmalı.
мынакей Кыргызстан боюнча 85-тер чогулуп кудайымыз эртең ынтымак, биримдик, достук шеринебизди Ысык-Көл областы даярданып мына таң аткандан бери 3 жылкы бир уюбузду сойдук. Таман чыкты 3 элден. Ар бирөөбүз шуктар жасалып атат. Досполлор жасалып атат классташтарыбыз. Шеф-повар өзүбүздүн классташыбыз болуп атат. Алмаз Босториканс. Тамак таң атпай завтрак, обед тамактабы кудайымыз уйду жалаң кетти бүт тамакка. Арабыз келмесин, алыстагылар аман-сен келип ашсын. Сый-урматты көрүп, ынтымакта, биримдикте аман-сен жүрөлү дагы. Сый-урматты көрүп, аман-сен үйлөрүнө жетип алсын. Ошол баарыбыз жакшылыкка эле барып алалы, жигиттер. Арабыз келмесин, ынтымак болсун, баары кабыл. Ошол.